Hello mundina namite ho zosi limna kahin nei kinun chule tuni khol hatun ni simsom ni legup sang ni le som ni langa din jong kuki time sa kun thusu chum ho anangai kitaw hiti Jani Khochun Council of Higher Secondary Education conduct nunuya exam result ahung ki phun to lanin munchum chuma kun ko ki chate student tampin gan the ha san le nampin gim gan the na sangta mel ma hwa kun anatu jong lew han lai chapong hon thim jin na lama tup na le gun chu na zala gam sunga na suno pha theo thil tampi la kun na pachan naw mu thea omjin muntina ko ki chanu chapa 12 exam lol hin ni ho zosi kuki time sin jong kahin ki pa piwin congratulation kahin bolun kuki nam sunga dia nikhat le mi phachum khat che ihung hi diu hi nampi na chungwa ki nem na ki nei chu hi alang khana lo sap na hin nei sim lai ho jong ki ngai silova gunchu ta mabana ki go na nei din jong tip na kahin nei ki do na hi aji chu lo sap na hi lol hin na dia step ma sape na hi ti in hei mil lo diu in jong tip na kahin nei ki do na hi hitol hon chun simlai ki loi khom na Koki Student Organization Sisipula kunin jong district sunga simlai pachan na hin nei ho ki pa pi na thu phun a hin nei na hi thu phonin asai na achun district sunga simlai hon gamsung boi na jin ha san na tampi ana tu jong lew simlai 95% tabongin pachan na a hin nei thiu hi ki thangat pi ta hi ati asai benawa chun hitabonga simlai hon pachan na ahin nei the naw hi district sunga thimjil namun chule jilkung ho ji ahin heji chun apan la naw le simlai ho akho sa naw chunga ki pa thu le pa cha na thu tho jong ahin neun apan la naw hi thimjil na lama ama chaw sa tu a hi dan jong seun chule tu chunga pachan na hin nei nai lo hon jong galal bonga ki gelova pan na sata hin la be din til kho na ahin neu na hi aji chu mi thu pi mi lo hing zo sin hin khwa lo sap na phal anei che hi a hin khununga kinep na le kita san ni ho wang chun a chei na le lol hin na anei te diwa hi tin til kho na jong a hin neu na hi ma khwa gam kai danga kun simlai ki loi khom na hon agam sung che wa kun ki pa pi na thu thot a hin nei ki ro le phun do na jong e hin nei ki diwa hi Khamelok area kul committee kun jingni khwa meeting ding to kisaya agam sungmi te he dia thupun ki mun asai na chun achi sa april ni sim som ni re ni sang ni le som ni lenga tuesday ni khwa unified command ti chu sinai kem kukin pi bung pi le lang ho sa ho sinai kem muna gam sunga dan le mul land holding system thu ho seila a hi to lonin achunga hung ki pi mun le pha le ni khuni le Unified Command Camp Sinai Kukin pi bung pi le Core Committee ho zauna gamle in mun ho Hausa hon give dit khumi pi hi nga hop do na le pi do na anei diu to lanin langsung mi pi thon lowa hung pansu ke diu win tip na hung kinei jine hi tu phonin asai be na achun ani khwa ahung lo om kha le khunung le gam sunga dan le mul thua koima thimo achan thei lo ding aman mo akipu ding hi ati ani kho 27 April sang ni le som ni lenga Sunday aphathi 11:30 am amun Govazang Church Grouping Center Achi sani khwa Pakistan based terrorist hon Jammu and Kashmir muna mihim somni lagup lang ana thau to kisain India le Pakistan na satain ahung kidin telon tan galman cha ho jong ready sa age koi tu gamlon a hitai India in Pakistan to kinup tu na le ki he thim tu na ana sim zo siu ana phi to lonin Pakistan in jong ki gu na an chi la pin ama ho gam sunga van leng hon azot pa ji now space chu ana kha tan ta hiji chun India apat gamdang zon ding fly hon ki zut mat tu na dia boina atu thu jong thu phun chun asai na hi chule alang khat in jar sakti minister CR Patilin achi sani khwa Indian Home Minister Amit Shah chair hi na noya high level meeting anei na wachun India in Pakistan adia tuivat khat jong ki phal loading a hi ti thu phun an bol kini na hi chule thulu na ala ho hi long tama chi la sa dia thulu na le a chi la ding dan jong government in angai tu jing dan jong ana phung do in hichika la in gamte ni boinan sit na lam zo ana mano ta jin UN Security General Antonio Guterres chun
din mun kho se be na thei ding mala na gam te nin anei lon lo din nge na anaboli na hi UN Secretary na sei be na chun gam te ni ka ki buin ho zo si direct a to khoma chamdila sei la a hi na din tip na zong anabol ki din hi chule new sum hon a sei na wa chun Pakistan gam sung mi hon hichia mi attack ho cha lo dan chu Hamas ting noi hon Israel gama mi attack a bol da nu le aki wanda nu banga na to achi la pi da nu a se ju na hi gyalo thei chu masang je ma chu Pakistan gam sunga India do dal na to ki se ya ki khop khom na khara chu Hamas terrorist lam kai kharin jong pan ahung la dan in jong thu mu hi chule hechi khohe phalo ho pahar gama ki thana to ki sein asama kon mi phawin tuchi attack atosot now ana phone do to kilhanin Assam government in mi sagilang anamando ki tawin hitol hon chun AIUDF MLA Aminur Islam zong chu madin anum ta na hi ama ki manaji thusun a seina chun tuchi pahar gam attack chu Prime Minister Modi le Union Home Minister Amit Shah zauna agwa ke ho to wa thilso hi dan ana seija mana umahi dan thusu chun a seina hi Committee on Tribal Unity akun Jammu and Kashmir thilso dem na le amulim insungmi te thu hu na vet sa na Solidarity March le Candlelight Vigil nei din kingun agongun hi hiji kingun hi tu ni khu ni la alam nidan sagil nu te ke muna kingun dinga hi dan kutu akun thupun ki mu chun asai na hi achi sa April ni sim som ni le ni khwa Kashmir pahar gam kaya India do darjing galgu bol hon Khohelo milham som ni lagup lam anatha naw chunga India mi khat hina kukizu cha tenjong athiho insung mi lunghem hu na le thilso deilo wat sana tu ni khol hatun ni sim som ni lagup nilha alam ni den sagile nu te keilhang Kangpok P district headquarter apat Brigadier M Thomas Groundchen Solidarity March le Candlelight Vigil nei din akigong in hi hiji to gun hi mo sia akigong a hi logzin Sadar Hills gam kya kukizo cha te a hi dia khangtha ten atham thei pena panla din iki het sauvin kin guna panla ding zo sin a hi thei chana vonvom ki von che din jong het sa hiwi azi hoita oma kin gun ki gong a hi zin panla ding zo sin limge cha le vat lom ta panla din ki gong che utin kin gun su chawei theile boina siam thija ki gong lova gamdang mundanga homin muwa vat lom ta le loling ta achi la theina dia ki gong che zo din jong ikiti movie Meitei militant ban outfit KCP thingnu a hitia ngona to ki sein Khuisnam sana zawba chu madin anomin hitol han chun April ni sim som ni khu chun sajiwa jira koi anahin chuzovin jenim sa ni thum vet kol a hi zowa athitai tia phun do na zin me hi ho gam sunga athi dan lungkim lo na zin JSC anaki phut don am holam kaina chun nidan som ni li sung me hi gam sung si ban anako na hi alangkhat in government in infaris gam hop sunga curfew ti chu mi ngawal ki pun khom loading boina sem na thei mai thal le amol tumjong choile lo dia thupun anabol saw hitai athipa chen namun khurai muna vengsung mi hon ban to sotnan lampi atingon gari ka hojong an halo na hi JSC hon asai na wachun thina to pa hi thingnoi a hepun village volunteer bo a hi atiwin ahin adita chu amaho hin automatic thal akichaiwa kukite bulu na achi la pizo wa jong gam nga hi tia anasei jing saw na hi alangkhat in JSC hojun achi sa April ni simsom la sagi ni khwa jong Governor hinga demand ananei ta dano seun hinla government langa kun imacha malana anum lo na chunga alungkim lo naw anaphong do na hi thusun asei ben achun hechimei lei pa hi achi sa mars ni simsom thum la khat ni khwa chu KCP azawa ngona zia anake manahi heji chun JSC hon achung thu langnei na bein khol na chi la hen iti hamangi na kinei ho sanpi a hi lo le hisanga na sajwa ki phin na ki chi la pi ding a hi tinjong government gi na anabol na hi
Manipur Police on Meilhei Gamsung Suboya Kigol Nane, Meitei Militant Pasapi Munchom Somakun, School Hospital Thaupom Chule, Mundang Danga Hunama Sumdan to Kisain Anamanunahi. Kanglipak Communist Party, City Meitei Militant Group Akun, LAHKHOM Kiran Meitei Chu, in Faris District, Phaknung Songom Sang Homuna Kun Le, KCP Militant Gruma Kun Ma, Nong Thomam Ratan Singh, Nawambong Kabui Khunjau Teni Chu, Thaupoma Sumdan Toki Medin Anum Lonin, KCP PWZia Kunin, Takhilambam Prim Kumar Jong Chu, Che Kisim Namun Farmhouse Kun Police on Anaman Kidun, Amahin Gamsunga Mikoma, Nampua Sumdan. Anabol Jingdanin Tunei Hon Asayon Chule, Meitei Militant RPF Ahilole, PLA Kun Mini, Leprak Pam Sanatumba Meitei Le, Purit Sabam Sunil Singh Chu, in Fawis District, Thimzil Namun Ho Hinga Sumdan Jing Tokimanin Man Anhil Honin, Chule UNLF Pia Kun, Mithum Haisnam Thomas Singh, Arambam Tum Chule, Ningombam Manau Meitei Ho Chu, Rims Hospital Sumdan Tokimanin Anaman Kidun. Amoho akun sum kesin lakhat warjong dimana kun amu he diujong anamat do thau na hi achi sani khwa force kiti meilhei kiloi khomna Federation of Civil Society Organization hon ahung lungding mei nisim thum ni kho hi Day of Remembrance and Reflection tia kingun thupi ta amandia anapon do to lanin kinguna lam kaiding jong thando na anei tawina hi alangkhan in kokiten jong gamsunga meilhei ten kokite thache media na to ahin chilha pinaw kumnil hinna ding ni kho ahi to lanin remembrance day tia anake mangji chu hichi kumnil hinna akun separation day tia mandia thupon anabolo to lanin kokite gamsung hopi chumchuma hichikin gun mannadia kigut na jong anachil hajinga hetai Fosa acting president BM Yaimain Asaina Chun Hichini Hokin Gun Vat Lomta Achil Ha Theina Dia Gamsung Mite Honjong a head piche Divin Tupun Anabolin Chule Hichini Hokin Guna internally displaced person Hoto Pat Aman Hom Diu Hichiakuna a Hasat now Atil Tu Ho Center to Kehoda Abanzop Tingule Table a internally displaced person Ho Chung Changjong Apodo Diu Ahidan Jong Tupun Anabolin Ahi Asay ben achun hichi meilhei le kukiki boina hi state government in aphatcha mo po na ala alozi le gamsung mi ho ven bin na anapi zo lozia hichi nam ka boina hi nasata ahung kho sia khangdong hon ami a in agam hu na dia pan ahin lo hi ati asay ben achun hichi ni khokin gun hi anamolim saho jana aina lo dal ha ganthei ha asata hin khomang ho aha sat naw het pi na le za zo se chunga ki het thim tu na le ki lung khat na lung thim nei the na dia to gon a hi dan sein chule he chikin gon hi khunrakpam assembly constituency yumnam khuno community hola ding a hi dan jong thupon chun asai na hi kokiten separation de tia kin gon manding itiu hi kilom ta le a hi ding mi pi zo sin atosot thei ta le ki pun khom na dia kin gon min sa hoi ta a hin hinla gel dia kulta chu Hichi thumun dung zuya hi hin kho I hin man thei diu hinam ole athu le imanuwa hi kichai diham ole ki khanna ni kho ake manding to thana asunga ki vai hopna governance system jong sim to hitam angle zo sia mail hi to ki khanna chu thei mong ding hitam ti hi hiji chun mail mi hi ma I khan naw ji mai meya ni kho hi ini diu a hi kha le wang I chan pi I chi zo diu hinam Hiji chun ki khan na ta izakaya ki khan thei ding I hiu ta lewang hichini kho hin nampia dia thu tampi ahin sei ding ikinep nawa hi tu ni kho adinga thuso LAHKHOM chum kuki time sa kun ihin phun do theu hi chan chu hi tan ti